Bafowethu, ukwazi insele emahlathi amnyama imbongi edumile egeqa amagula ngoKhuzani umculo kaMaskandi. Zizwela ividiyo nansi iyalandela. Mina nginokuhlala ngibuye ngibuze ukuthi le genge ecula uMaskandi ubudoda bayo buhambe buphelele kuphi? Nginokuyibuza ithi le genge ecula uMaskandi ubudoda bayo buhambe buphelele kuphi? Mhlawumbe ukuphendula-ke embuzweni wakho mfowethu, wena ofisa ukubuza ukuthi ngihlanganaphi noMaskandi, kungani ngikhuluma kanje ngoMaskandi. Wena uhlezi ubheka ukuthi mina mangiphawula bekungamele ngiphawule. Mina ngisebenze kuMaskandi from 2011, ngina 14 years ngisebenza ngoMaskandi, ngafakwa kuMaskandi ngifakwa umjikijelo. Ngingomunye wabantu kwi-top 10 yabantu abanendima enkulu edlalwa kuMaskandi, nami ngikhona kulowo top 10. Nginama-artist akwi-top 10 when it comes to success engibe nesandla as an advisor, ngaphinde ngasebenza nabo, ngaphinde ngaproducer best album Mashama Platinum. Okunye ukuthi asikuvezi futhi angikhulumi ngakho, kodwa sengikuveza ukuthi ngikuphenduleke wena onalo mbuzo. Isizathu sokuthi ngibuze lo mbuzo ukuthi lamadoda esiphila nawo uMaskandi angamadoda anjani, ingenxa zokuthi kusangithusa namanje, kuhlezi kungi-amaze mina ukuthi izinto ezenzeke sisodwa sithi singamaciko siyibone seyigcwele ku-social media. Ayi, kuyohlezi kungidida. Akwenzi nje umqondo, akwenzi umqondo ukuthi ubani kunaleya group eyigcwele kakhulu bo. Leya group eyigcwele into eyisicefe ecikayo, leya group eyigcwele. And also ngiya-understand ukuthi kungani umfoko kaManqele asithathe isinqumo sokuthi yena izinto uzenza yedwa. Ngangiqala ukuhlangana naye egrouphini kaMaskandi selokhu ngamazi, selokhu abakhona. Angikaze ngihlangane noMthandeni egrouphini eyodwa. And sibonga wona umoya kaMfoko Dlamini owehlela kuye wakhuluma naye ukuba sibe into eyodwa, sibumbane, sihlangane. Kodwa ngiphinde ngugxeke-ke lo moya kaMfoko Dlamini owehlela ku-SK ukuthi ukuba wehlanga lowo moya, ngoba ukwehla kwalowo moya wamenza ukuthi adedele izandla, relax. Kanti kuhlezi kunabantu abamgada ukuthi ashelelele. Madoda, anona madoda, ngoba lento ayenziwa ngomuntu wesifazane. Babekhona abantu besifazane kodwa ayenziwa ngomuntu wesifazane. And zilokhu iphuma lezi ithombe kancane kancane, ngibone sekuvela nesikaLimit. Umfokanala is very private. And kodwa ngibone sekuvela isithombe sikaLimit kuqhathaniswa umnikelo kaLimit uqhathaniswa uMthandeni. Yazizwa nje into eniqhathanisayo. Hayi ingane zakwethu, kubi phela ngoba kunje umhlaba wepolitiki, uMaskandi wepolitiki, nabalandeli bakhona abanayo indlebe elalela ngeqiniso, abafisa ukuzwa, bahlezi becabanga bona ukuthi kunomuntu oyilento akayiyo okungafanele abe yilento ayiyo. Ngifisa ukwazi ingane zakwethu ukuthi itsida uMthandeni noma uKhuzani, lento abayiyo asoze sakwazi ukubaphuca yona. Futhi nongabe siyafisa ukuba yibo, asoze safika kubona. Umfoko kaKhuba-ke usebekezela isikhathi eside eqhubeka ehlanganisa nalama group kaMaskandi, eba umholi futhi njengamanje-ke umholi ngampela, kodwa usalinyazwa. Okukuthi mina ukuba kwakuyimi ngabe kade ngayeka phansi, kodwa ngenxa zokuthi uyayithanda into right usazama. Angazi ukuthi asemangaka ama-group ehlanganyela kona, kodwa ekugcineni kuphunywe nayo iqhubu. Right now kuphunywe nayo iqhubu ngento ebhedayo, okungamele ngisho ngabe kukhulunywa ngayo, kodwa nje kubhizi kukhulunywa ngayo. Kukhulunywa ngalento ekukhulunywa ngayo phezu kwesifo, phezu komuntu engekho emhlabeni. Kukhulunywa ngemali eyihlanganisiwe.
namhlanje kuhlangana abantu left nakarathi kukhuluma ngalezo zinto lezo. Uyazi ukuthi bonke labantu lezinto abayikhulumayo abayithathele emoyeni. Lezi zinto zikhulunywa abantu abazithatha from kulama group usihlangene kuona, because kunabantu abangayi-understand ukuthi yini brand, because abawona ama-brand, bazama ukuba ama-artist akuvuma kuhlangana. So therefore they always try by all means ukukhuphuka ngabanye abantu by ukuthi bebadonsele phansi. Madoda, nisekude ukuthi niba madoda uma nizothatha nifaka ipolitiki nala kumele khona niba abantu. Ubuntu nje empilweni buyiyona yonke into. And umkhuba wami-ke mina ngiyasikhohlwa isitha ukuthi siyingozi kangakanani makumele ngiphile ngisiphilele noma ngiphilele abanye abantu. Mina ngiyakwazi ukuphila ngiphilela umuntu ngethemba lokuthi uzo-understand ukuthi isimo sikuphi njengamanje sisesililweni siyakhala. So ngisuke nginganakile khona umuntu ophethe induku lwayo. Ngisuke ngikhala. Sekunzima-ke manje nokukhala, sesokhala sivula ihlelo lodwa because kunabantu esithi sikhala bona abakhali njengoba bela abekho ngalento esihlangene ngayo la. Bona bezwe ngokwabo. Ubabona noma kuthiwa akusukuma amaciko kube yibona phambili ukudlula amaciko. Uvela ubone ukuthi wena you don't even qualify kubeni iciko. Kodwa ngokuba siyakwazi ukhona la ebucikweni uyafisa, kodwa lento ayikho kuwe, kodwa nakho phakathi kwethu, sikuyeke ngoba siyabona ukuthi all you do you just chasing clouds. You chasing ama-cloud even emncwabeni, you chasing ama-cloud even nangezinto ezisensitive, you chasing ama-cloud nangezinto ey'dinga wena ukuthi ube umuntu. Ingakho uma uwumuntu obuyazikhohlwa ukuthi uwumuntu ugcina uphenduka uba isilwane. Nisazoba izilwane-ke madoda uma ningezosebenzisa lokho enakuphiwa uNkulunkulu okuyikhono lwenu ukuthi nibe sendaweni efanele, kodwa nisebenzise ukudicelela amagama nezithunzi zabanye abantu. Ayiqali lento isinesikhathi eside yenzeka. Ngiyafisa ukuthi obaba abadala beyikhuze ukuthi uma besafisa amaciko ahlangane kulekelelwane, ngoba njoba kushoniwe nje kaDlamini isifo asiqali kaZulu, sisazophinda futhi isifo sifike kaZulu, sisazodingana. U10 kaMthandeni ngolunye usuku sisazowudinga, no10 kaKwazi ngolunye usuku sisazowudinga, kodwa ngendlela esenza ngakhona siyahlibiza. Into enhle siyakwazi ukuyiqeda iphele nya inhle. Akuqali ukuphela kwento enhle la kuMaskandi. Seziningi izinto ezinhle iphela ziqedwa amaxoki aphakathi kwethu. Uma kuthiwa amaciko, ayikihlonishwe lento yobuciko ukuthi makuthiwa amaciko sithi amaciko, not ophila neciko, because le genge ephila namaciko nale genge efisa kuba amaciko akuhlukane. Ubafica emncwabeni beveza izandla bebhabhayisa, ubone ukuthi we owana B bebanga itraffic la endleleni, bejabulela ukuthi bona bayajatshulelwa. Ubone ukuthi ayikho lento le. Lento ufuna ukuzobukwa lo la. Sibangela itraffic lo. Usafisa akayazi lento. And ubhlungu umuntu ongabazi ukuthi ubuciko buuNkulunkulu, buuNkulunkulu. uNkulunkulu ngesikhathi ekhanda iciko wayezikhanda yena. Yiciko kuphela likwazi ukudala into engekho ibe khona emhlabeni. Kodwa wena uma ungakwazi ukudala into engekho ibe khona iphile, abantu bekuhloniphe bekubabaze moqhamuka, ingakho uhlezi ucindezela abantu abaphakeme nabaphakanyiswayo. Uhlezi ufuna ukubadonsela phansi isathana. Angimazi, angikhulumi ngomuntu engimaziyo la. Kodwa kunabantu abahlezi belwa nobuNkulunkulu obukubantu. Ngoba ukuba kuya ngabantu ngabe mina kufanele ngihlezi ngithule ngicindezelwe ngokuba nakho ngusonkondlo, ngokuba nakho ngihlezi ngikhuluma ngiveza izinto esengizenzile la kwi-industry.
ukuba kuya ngabantu. Umuntu ehlezi efuna ukuvika lobukhulu bakho. Yingakho ngimhlonipha ngimthanda umuntu ongaziyo ukuthi ngimngakanani. Ngingemkhulu ngibe ngangokhuzani, ngibe ngangomthandeni, ngibe ngangonto encane, kodwa ngimkhulu kuNkulunkulu wangidalayo. So hlonipha ubukhulu bami. Engangemkhulu umthandeni kulobukhulu bento osuke uyibhekile empilweni, kodwa mkhulu ukunawe. Mkhulu futhi kubantu bakhe. So bafowethu, asihlonipheni ubuciko, sihloniphe amaciko,